Za kupovinu najjeftinijih igrica posjetite stranicu Prodaja igrica 013 na Instagramu. Link će vam biti u opisu ovog videa. I lepo zaželim svima, ja sam Balkanski Učiha i danas ću vam ispričati priču o timu Gangan Galaxy. Prije samog početka videa obavezno ostavite like i subscribe. Hajde da na ovom videu pokušamo da stignemo do 150 lajkova i da do nove godine pokušamo da stignemo do 6k subova. Također uključite zvonce kako bi vam stigla notifikacija kada izbacim novi video. U komentarima mi napišite neku temu za malo duži video i vidjet ću da neku od tema upotrijebim. Pa možemo da krenemo na klip. Moram da razjasnim neke stvari pre nego što počnem sa glavnom temom videa. Likovi čije ću priče pričati su Jinga, Masamune, Tsubasa, Yu, Madoka i Ryuga. Sada, verovatno se neki pitaju zašto Ryuga. To je zato što se on borio protiv razbijača zvezda u finalu svetskog prvenstva na strani Gangan Galaxija. Naravno, tu je i Kyoya, čiju priču neću pričati. On je trebao da bude u timu Gangan Galaxy, ali je odbio svoje mesto. Nikada se nije borio na njihovoj strani, tako da ga ne možemo računati kao člana njihovog tima. Jinga je glavni lik Beyblade Metal serijala i drži titulu najboljeg bladera u istom. U prvom serijalu, odnosno Metal Fusionu, je koristio Bey pod imenom Olujni Pegaz. Radnja ovog serijala se vrti oko Beyblade turnira u Japanu, čije je ime Battle Bladers. Ryuga se također borio na ovom turniru i napravio najveći problem kako Jingi, tako i ostalim bladerima. Obuzela ga je mračna sila kojom je nametnuta od strane mračne magline i podivljao je. U finalu Battle Bladersa Jinga uspeva da ga savlada i time spasava svet i ujedno dobija titulu bladera broj 1 u Japanu. Nažalost, njegov Pegaz nestaje i on prestaje da se bori sve do Metal Mastersa kada pronalazi novi Bey. Bey, koji je koristio u Metal Mastersu, se zove Galaxy Pegaz. Galaxy Pegaza je pronašao zarivenog u kamenu. Postojala je legenda o njemu, a to je: zvezda je jednom pala sa neba i podijelila se na dva dela. Jedan je postao Pegaz, a jedan El Drago. Mnogi su pre Jinge pokušavali da izvuku Pegaza iz kamena, ali nisu uspeli. Kada je Jinga došao do njega, Bey je izašao iz kamena i bio bez ikakvog rebotine. Tu prvi put sreće Masamuna, koji se par puta bori protiv njega. Pegaz u početku nije hteo da sluša Jingu, već je sve radio na svoju ruku. U posljednjoj borbi protiv Masamunea izgleda da kao da će Pegaz da izgubi, ali Jinga konačno dobija kontrolu nad njim i stvara specijalni udarac koji ga vodi u pobedu. Tada saznaju da počinju kvalifikacije za svetsko prvenstvo u Beybladeu. Na njegovu nesreću, Jinga se nije borio u kvalifikacijama zato što je imao titulu najjačeg bladera u Japanu, pa je automatski upao u tim kao vođa. Na kraju uspevaju da osvoje svetsko prvenstvo uz pomoć Ryuge, ali se javlja novi problem. Na proslavi pobede na žurku se pojavljuje Zigurat koji je stvorio jako moćnu silu koja potiče od samih Beyova. Ima toliku moć da može da uništi čitavu planetu. Posle dosta poteškoća, Jinga uspeva da uništi centrifugalnu silu i opet spasi svet. U Metal Furiju je dobio delić zvezde tako da se njegov Bey u borbi protiv Kyoe razvio u svemirskog Pegaza. Kasnije mu Yuki objašnjava neke stvari i on shvata da je jedan od legendarnih bladera. Nakon velike istrage o legendarnim bladerima, Jinga shvata da je legendarni blader 4-godišnja doba i da je njegov položaj jesen. Kada se Nemezis ponovo rodio, uz pomoć ostalih legendarnih bladera 4 doba je trebao da ga zapečati, ali nije uspeo. Na kraju je ostao kao jedina osoba koja može da se bori, pa su mu svi bladeri sveta podarili snagu, te je uspeo da pobedi Nemezisa i ponovo spase svet. Masamune se prvi put pojavljuje u serijalu Beyblade Metal Masters. Bio je član Bey sale Tamnicu u Americi. Njegov Bey je Ray Striker. Imao je dva najbolja druga, Zia i Tobija, koji su jedni drugima obećali da će biti bladeri broj 1. Tobi se nažalost razboleo i njegova Bey karijera je obustavljena, a Masamune je bio jako besan zbog toga. To se sve dešavalo za vreme Battle Bladersa, turnira koji se održavao u Japanu i na kojem je Jinga učestvovao. Kako bi ostvario Tobijev san, on odlazi da pronađe Jingu. Hteo je da ga pobedi kako bi postao blader broj 1, pošto je Jinga dobio tu titulu. Ne uspeva u svojoj nameri, ali pomaže Jingi da stvori svoj specijalni udarac i da stekne kontrolu nad Pegazom. Zatekao se u Japanu za vreme kvalifikacije za svetsko prvenstvo, pa je ostao tu. Uspeo je da upadne u tim Gangan Galaxy tako što je pobedio borbu protiv Yua. Sebe je uvek nazivao brojem 1 upravo zbog njegovog odnosa sa Tobijem i Ziom. Kao što sam već rekao, oni su uspeli da pobede i Masamune je postao broj 1.
Dr. Zigurat dolazi na njihovu žurku i predstavlja im centrifugalnu silu. Tu silu stvara najmoćniji Bey, sumanuti Tempo i najjači Blader, Faust. Masamune shvata da je Faust zapravo Tobi i da mu je ispran mozak. Uz pomoć Zija on uspeva da pobedi Tobija kome se vraća sećanje. Posle toga se vraća u Ameriku, ponovo postaje član Tamnice i nastavlja da trenira zajedno sa Zijom i Tobijem. U Metal Furyu je jako želeo da postane legendarni Blader, ali nažalost nije imao delić zvezdu u svom Beju. Zato je zamolio svog mentora iz sale Tamnice da mu nadogradi Ray Strikera u Blitz Strikera, što je i učinio. Na jednom od turnira sreća legendarnog Bladera, kralja, koji mu postaje najbolji prijatelj. Tsubasa je lik kog poznajemo dosta dugo, još od Metal Fusiona. On koristi Bey pod imenom Zemljani Orao. U Metal Fusionu se borio protiv Ryuge koji mu je preneo mračnu silu. Ta mračna sila se probudila tek u Metal Mastersu kada je počela da mu stvara ogromne probleme tokom borbe. Kao mali je bio jako dobar Blader i uvek pobeđivao svoje prijatelje. Jednom su mu namestili da izgubi i on je bio jako tužan. Ne zbog toga što je izgubio, već zbog toga što je bio prevaren i tada je u njemu nastao osjećaj mržnje prema nepravdi. Posle tog gubitka je otišao u šumu da iskali svoj bes. Ispaljivao je svoj Bey na drveće i rušio ih. Tako je slučajno oborio gnezdo u kom je bio mali orao. Spasao ga je i stalno hranio. U njemu je pronašao spas pošto je planirao da odustane od bladinga. U revanšu je njegov protivnik ponovo varao, ali je on našao rešenje i uspeo da ga pobedi. U Metal Mastersu se kvalifikovao za Gang Gang Galaxy kao treći stalni član tima. Izgubio je od Kyoje pa se borio protiv Yua za mesto zamene u timu, ali pošto je Kyoje odustao, njihova borba je odlučivala ko će biti stalni član tima. Naravno, pobedio je Yua i postao stalni član. Imao je problem sa mračnom silom koja ga je kontrolisala. Jingin otac je želeo da ga izbaci iz tima, ali nije mogao zato što bi se tim raspao. Pre meča sa timom Excalibur, Tsubasa podivlja i krene na Juliana sam. Tamo sreće Ryugu koji mu objašnjava da ne treba da se odupire i da je jedini način da pobedi mračnu silu je da se spoji sa njom. U timskoj borbi protiv Sophie i Walesa uspeva da porazi mračnu silu, a ujedno i Sophie i Walesa. Damien je napao Tsubasu i Yua par dana pre meča sa razbijačima zvezde, tako da nije učestvovao u finalu, niti je bio na žurci proslave. Da njega nije bilo, Jinga i Madoka ne bi uspeli da stignu da se popnu na Hadograd i spiralna sila ne bi bila uništena. U Metal Furyu nije dobio delić zvezde, ali je prikupljao informacije o njima koje je slao Beyblade organizaciji. Yu u borbi koristi plamenu libru. On ima mračnu prošlost što se tiče Metal Furya. Bio je član mračne magline koja je, kao što znate, dala mračnu silu Ryugi u pokušaju da ga kontrolišu. Borio se protiv Jinge na Battle Bladersu, a ubrzo nakon toga su postali prijatelji. Postao je član Gang Gang Galaxija iako nije pobedio ni jednu borbu, sem kada su skupljali poene. Da Kyoya nije odustao, Yu nikada ne bi postao ni zamena u timu Gang Gang Galaxy. Naravno, ovo ne osporava činjenicu da je odličan Blader. Borio se par puta na svetskom prvenstvu i to obično sa Tsubasom u timskim borbama. Kao što sam već rekao, Damien je povredio Tsubasu i njega pred samu finalnu borbu, tako da nisu učestvovali u istoj. U Metal Furyu se nije pojavljivao mnogo puta. Pronašao je legendarnog Bladera Titija i odveo ga do svetske Beyblade organizacije. Titi ga je jako zavoleo i obožavao je da se bori protiv njega. Madoka se, kao i većinu likova iz ovog videa, pojavila još u Metal Fusion serijalu. Verovali ili ne, ona ima svoj Bey, a to je mračni gašer. Ona je ćerka menadžera koji posjeduje Bey shop pod imenom B-Pit. Tamo je naučila dosta o Beyovima, kao i o popravci istih. U Metal Mastersu je bila član tima Gang Gang Galaxy, ali se nije borila, već je imala ulogu Bey mehaničara. Pored uloge mehaničara, ona je prikupljala informacije o ostalim timovima i održavala vezu između tima i japanske Beyblade organizacije. U Metal Furyu je pomogla u pronalaženju legendarnih Bladera. Ryuga nam je također poznat od Beyblade Metal Fusiona. Bey koji je koristio u ovom serijalu bio je Lightning El Drago. Mračna maglina je pokušala da ga kontroliše tako što mu je dodelila mračnu silu, ali se ona otela kontroli. U borbi protiv Tsubase, mračna sila je zarazila Tsubasu, što je Gang Gang Galaxy stvorilo mnogo problema. U finalu Battle Bladersa je Ryuga podivljao, ali je Jinga uspeo da ga pobedi. Posle Battle Bladersa je počeo da trenira i uspeo da savlada mračnu silu.
Usput je dobio novi bej pod imenom Meteo El Drago kojeg je koristio u Metal Mastersu. U Metal Mastersu se prvi put pojavljuje kada sreće Tsubasu na imanju porodice Concern, gde objašnjava Tsubasi da je nemoguće poraziti mračnu silu. Pred meč sa timom Excalibur, Ryuga pronalazi Jingu i primorava ga na borbu. Borba nije bila završena, ali da se nastavila, Ryuga bi verovatno pobedio. Zigurat ga poziva u svoj štab kako bi prikupio informacije o El Dragu. Tu se bori protiv Zija i naravno pobeđuje bez poteškoća. Sreće se sa Jingom na mestu gde su Tsubasa i Yu bili poraženi i govori mu da ne sme da izgubi od lažnih Bladera. U finalu borbe ulaze samo Masamune i Jinga. Masamune gubi prvu borbu protiv Zija, ali je njima bio potreban sljedeći Blader koji bi se borio protiv Jacka. Tu uleće Ryuga, kojem je Jack obećao meč kada su se sreli na Akademiji Had. Pobeđuje Jacka i misteriozno nestaje. Ovo je razlog zašto sam Ryugu ubacio u ovaj video. Iako nije prošao kvalifikacije, borio se na strani tima Gangan Galaxy, što je dovoljno da ga smatram ovim timom. Kada se Hadog rastrušio, Jinga nije mogao sam da uništi generator, pa je dobio pomoć od strane Ryuge. Uspeli su da uništi generator i Ryuga je ponovo nestao. U Metal Furyu je dobio delić zvezde i postao legendarni Blader. Njegov bej se transformisao u El Drago uništitelja. Bio je legendarni Blader godišnjih doba na položaju leta. Nije želeo da se pridruži legendarnim Bladerima, pa je Kenta pokušavao da ga ubedi tako što ga je pratio. Ryuga je obećao Kenti da ako ga Kenta bar jednom pobedi, Ryuga će učiniti sve što on poželi. Na kraju je umro u borbi protiv Rogoa i ostavio svoj delić zvezde Kenti.